Okay, thank you po sa sa YUU ng sister ko, ng ate ko. Ayan siya. Kain po tayo, guys. Ayan. O, diba? Isang set na yan. Tsaka, alam nyo po ba, may sasabihin ako sa inyo. KFC to, KFC. Ano to? M3 M2 na set ito yung KFC. Ayan zero, wala akong binayaran, zero. Tapos yun na yan, may rice, diba, pang dinner. Sobra na nga nito, busog na ako nito, mabusog na ako, kaya tayo, guys. Wag nyo namang tingnan yung bunganga kung pag kumakain. Tingnan nyo lang kung maubos ko ba ito. Kasi lang, wala lang tong Pahinawin mo na pahinawin mo rin doon ito. Nainit naman yung pa.媽有冇街市啊？呢度有街市啊？有啲啊？有咩？要個咩咯？要個電腦啊？要個
我你冇同我講呢個呢個啊咪有跟住我覺得係呢個包，呢個包加個包係藍，呢個好唔好？好靚而家。記3、4、5一整取餐，係有擺啲薄嘅。呢個唔關我事咯，係你頭咯。我手排一大出咧，前到啊邊個啊？呢個係嘛？死機。跟住一到成日兜。司機話請取餐，哇！真係女同出街。喂，睇陣女出街，女出街真係我都係呢個。哇！你有冇大概1000蚊出街，跟住兩個鐘冇得食。你啲唔同喎，你賺得使錢都唔收皮。今日去的士點解冇帶煙？你冇睇到？冇，因為我冇用到手機添啊，我齋聽歌嘅。的士竟然呢個係嘅，監明嗰份問你哋嗰啲嘢，係嘛？我唔講明問佢哋啲咩？有冇講㗎？都冇嘢。佢係
下，啊？你睇下，佢口講嘅喎，係咪？唔講。我睇都冇用，佢全部 call 個電話，唔講。嗰種唔講啦，嗰種唔講啦。我想翻去度，人都傻，呢度人都傻閪係啊。啊！去泰國啊？去泰國都唔易嘅，我涼過香港喎，熱啊！我去咗2次喎，2次都係2次係咁。你而家凍啊嘛香港，我而家唔得。我所有 friend 都話我覺得泰國仲涼過香港。而家係啊，而家唔係啊，30 30幾度，香港20幾度。差唔多。哇！今日打咗4次的士。對唔對啊？係啊。我有一次唔係同邊個？紅燈嗰啲咧，當然仲有女嘅，當然仲有女。佢仲要唔撚出錢啊！點佢老母？俾他，那支付寶，支付就Kain ko kaya to, boss. 220 May parang busog-busog na ako. 跟住仲有一程的士，嗰日到佢啊嘛。不過我哋緊唔記得出啦。Ikaw pa lang naka... 哇！之前嗰張白色嗰間我去泰國有啲嚟。我哋攞使咁多錢嘅，好撚大喎！我最勁嗰年係1個月使1萬幾咧。你有錢唔係買嘢俾很快而已啊。翻學就使翻嚟嘅使錢都正常啦。我好過你。我覺得今日使俾係係。我反正我嗰陣買手機買耳機，買車17啊，我等差嚟試下買啦。我全部一齊買，15咯，俾你細佬。我咪交我好冇啊你睇嚟咁樣！14嚟㗎，屌你！佢嗰個扭翼喎，朋友。13嘅。個扭翼咯。係咯，你冇扭翼冇咁安全佢都。即係你俾佢唔俾我啦！我識你多啲，我識你多啲啊！ Grabe na po. 我識你啦！接包咯。點解佢成日請佢哋？ Kaya ako ito guys, hindi ko maubos. 加上。